Ka Ramakrishna Mission ya kabala benanam bena kerteng hakari berok kawai na kebentaki kam le isnai jongka. Kadairu kabajule bun kikam ratba hapo kejela Meghalaya kam tam hakapuli keputi bat kikam sumar sukher. Nadu usnam ka kendai spa sanpuar ka dispensary jongki kabadon halaj umkra Shillong kala penbiang ya kilat sumar sukher ki bala ban Kotbor bat ki babha palat kentup ya kijing sumar ki bedai bat kijing pang jong ki kentai ki beniat bat ki wei ha kador ka berit ka basdang na kador ka berit ka balong tang arpau tingka uswami Devya Lokananda ubadai assistant secretary jong ka Ramakrishna Mission ula banjur halo ka jinglong ba lakloi jong ki ban syakri la ki para brio lemba ka puli ka puti bat ka jing sumar sukher ha ka ba ki lapen tiknaru ba baro kinyo bentalem hakini ki jing syakri अभी पहले क्या है अंदाजे में हम लोग काम करते थे अभी हम लोग तुरंत इन्वेस्टिगेशन करते हैं पेशेंट का उसका हालचाल हम लोग तुरंत हमको जानकारी हो जाता है उसको डायग्नोसिस करने में जो हम लोग को इजी हो जाता है इसके लिए बहुत काफ़ी हमको आसान हो गया कि जनता का सेवा करने के लिए Palat ia ka sawhaja sans pangut